Salsa! Nak pandai buat Christmas stuffing begini? Apa tengok-tengok? Oh. Asal video ni. Pertama sekali kita panaskan saute pan. Kita masukkan minyak. Dan minyak sudah panas, kita masukkan ayam cincang. Lepas saya masak guys, kita masukkan sosis. Apa-apa sajalah. Kamu mau pakai cheese sausage kah ataupun apa-apa saja sosis. Lepas itu dia sudah garing-garing begini, kita naikkan dulu. Kita pakai balik kuali yang sama, kita masukkan butter. Cairkan dulu. Oke, bila butternya sudah brown begini guys, kita masukkan bawang holland, celery. Tambah sedikit bawang putih, masukkan ham. Oke, selepas dia naik aroma, lembut semua, kita masukkan sedikit rosemary, black pepper, chicken powder, garam. Campurkan sosis dan juga ayam yang sudah digoreng tadi. Lepas itu kita masukkan air yang secukupnya guys. Selepas mendidih, kita tutupkan api dulu. Sediakan roti yang sudah kena panggang. Roti putih boleh, sourdough boleh, apa-apa roti lah, baguette boleh. Oke, kita masukkan ayam yang kita masak tadi. Campurkan sehingga rotinya meresap semua kuahnya guys. Kering sudah guys. Oke, last step kita masukkan 2 biji telur. Gaul. Selepas sebati, kita sediakan satu tray yang sudah disapu dengan butter supaya tidak melekat. Kita transfer stuffing ni ke tray. Lepas itu kita ratakan. Lepas itu kita masukkan dalam oven 250 darjah Celsius. Kita bake selama 8 minit dulu. Sepatutnya saya cakap 8 minit, tapi saya tambah 12 minit lagi sebab oven ni gila-gila sikit. Oke, so selepas 20 menit guys, kita tengok. Rendam sedikit kismis, kita tabur di atas. Siap. Yo, sana, belum sekarang. Go.